E, poslanica Srpske pravoslavne crkve, ovog puta ne patrijarhova, nego poslanica čitave Srpske pravoslavne crkve, u kojoj se kaže: i ovog Božića smo zajedno sa našom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji u kolevci našeg naroda. Crkva kad zine laže. Kosovo i Metohija nikad nisu bili kolevka našeg naroda. Kolevka našeg naroda je Raška. Deo između Golije i Kopaonika. To je ono što je kolevka srpskog naroda. Možda nekom se sviđa, da se ne sviđa, ali Kosovo to nikad nije bilo. Naše ustaničko, drevno Kosovo, na kome su toliki ustanci bili i tolike pobune, nikad nije bilo kolevka. A dobro, to je samo jedan deo priče. Drugi deo priče je da je SPC zajedno sa našom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji, ali braće i sestre na Kosovu i Metohiji, bar ne svi, nemaju Mercedese i Audije kao crkva. Kako ste to s njima? U mislima, u duhu, kako ste to s njima? Materijalno niste. Pa kako onda? Na koji način ste onda sa našom mnogostradalnom braćom na Kosovu? Naše mnogostradalne braće na Kosovu mnogo više ima ovde nego na Kosovu, a Lajca, to je druga priča. Ali ove crkvene fore uvek kad krenu, ovo kao mi smo sa ovima, sa njima. Na današnji dan, draga braćo i sestre, 3 mudraca su sela u Audi i krenula u Vitlejem na Hristovo rođenje. Put je potrajao i tako to ide. Dobro. To je to. Bilo je još nekih vesti, ali kako sam uletao, sad više ne znam gde sam ih spakovao. Niš, kaže, uhapšen 20-godišnji vozač Audija koji usmrtio 2 pešaka na trotoaru. Dobro, što se desilo? Jedino, evo sad recimo, kad bi znao ko je Audi, mogo bi prilično precizno da vam prognoziram koji će kaznu dobiti. Koja je klasa Audija? Mogu bi prilično precizno da vam prognoziram kako bi prošao. Ako je visoka klasa, ako je neki izuzetan Audi, to je neko tatino dete, vidim da je i mlad taj čovjek koji je to uradio, to je neko tatino dete koje je dobilo tate auto, tate je moćan, na nogica mu ne gine. Ako je neki Audi do 2000 kubika, najbolje. Kako god da okreneš. To je tako. Zoki kaže, čekaj, pomenuo si Countryman u Nišu, je danas tužno, ne znam da li si video tu vest sinoć Audijem, da, vozeći 180 na sat, momak od 19 godina, evo ga Zoki iz prve ruke. Izletao na trotoar i na trotoaru ubio dete od 12 godina i čovjeka od 48 godina. Dete je preletelo preko ograde Niškog vodovoda i nisu ga odmah našli. Majka ga je tražila i putem Facebooka dok ga nisu našli mrtvog na placu vodovoda. Tuga živa. Večera se skupilo nekoliko stotina ljudi i blokiralo saobraćaj na bulevaru. Jer se slažemo oko toga da mora biti da mali nije iz neke sirotinske porodice. Evo, još jedna, najnoviji Audi. Najnoviji Audi, samo jedan trenutak. Evo, baš interesantna priča. Samo sekund. Da, najnoviji Audi. Mašala. Nezvanično je u pitanju neki Audi S8 Quattro, Cyber nešto, već što ide sa svim tim oznakama. A kako pričaju okupljeni ljudi danas na bulevaru Medijana koji žive u okolini, kažu da je već nekoliko dana prethodnih jurcao gore dole. Inače, mladić od 19 godina, ako uzmemo u obzir da je dobio dozvolu pre godinu dana i još 2 godine ne bi smeo da vozi takvu mašinu sam. Da su letnji meseci, tu bi se dogodio pravi masakr, jer duž tog bulevara je biciklistička staza i šeta veliki broj ljudi s decom. NS.
iz Beograda koji je volanom Audija i tako dalje, sedeo za volanom Audija. Zapravo, on je iz Beograda, ali ako je prolazio, koji već neko vreme boravio u Nišu, neće Murija da zaustavlja te automobile. Nedeljko kaže, sreća da nije pobio izbeglice za Srbe, nije bitno. Vlada kaže, Lele S8 Quattro da ustanovimo, je to neko Kosovarče? To ne mogu budem siguran. Kogod daje, pun je ko brod. To ste nikakve. Zdravko kaže, vozač se zove Nemanja Stamenković, kažu novine. To mi sad ne znači ništa. To Stamenković jedno što može da se kaže po prezimenu, da je neko, kaže iz Beograda je, možda dete živjelo u Beogradu, ali Stamenković je prezime sa juga Srbije. Stamenković je sa juga Srbije prezime. A još jedna, mislim, stvarno je tuga. Dete koje je poginulo, koje je izgubilo život, je izgubilo oca pre 2 godine, umro je od srca. Inače, to je iz familije. Mi smo, kad si bio u Nišu, jeli smo njihov burek. Da, sećam se ona burekdžinica što smo se čak i slikali ispred nje. Da, Anton Burekdžinica i to mu je, ja mislim, deda. Oni imaju karakteristično prezime, oni nisu Srbi, kako se zvaše, Prekljušaj, mislim da se prezivaju. Da se kod nas ništa nije desilo, to jest da se ništa nije promenilo za sve ove godine, govori i ta činjenica da su 90-ih oni to svoje prezime skinuli sa svojih pekara, da ih ne bi, razumeš, da ne bi imali problema zbog toga. Da ih ne bi patrioti, da im ne bi razbijali izloge. Da im ne bi razbijali izloge, znači bio je Anton P, ljudi su znali, ja ne znam da su Albanci, Goranci, što god da su, uopšte nije bitno, kad ljudi žive tu 100 godina. Jer deda mu je živo tu, a otac mu je, kažem ti, umro od srca pre 2 godine, tom malom koji izgubio život sinoć. Tako da je stvarno tuga velika.